Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. DOTR mibuklat check-in facility para King Clark International Airport, King SM City Clark. Mamiya kombinyenteng pa magbiyahe para kareng pasahero. Barangay daw Mabalacat, peka mo muna ang mibuklat Barangay Operated Dialysis Center, King Central Luzon. Target ang makinabang, reng dialysis patients, King Lugal. Alos 5 milyong pesos sa party drugs, akumpiska, King Angeles City. Meto nga Pilipina at Chinese national, arestado. Partining Porac Public Market, Mesilab. Tansyang danyos, alos 5 milyong pesos. Parula gawang San Fernando, panigobrang i-display, King Disneyland. Pag maragula produkto, binida, King America. Tayo po oras kabalen. Kaya tabing mabilog o pwersa ng One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap kilub ng Paruminggo. Ako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Tayo pabalita para kareng pasahero o magbiyahe King Clark International Airport. Huling Mika City check-in facility na King SM City Clark. Pakibaluan ang detalye king report ng Patricia Mamangon. Bang mas mamiya komportabling pa magbiyahe para kareng pasahero King Clark International Airport, ibuklat yung city check-in facility King SM City Clark. Iti katukinigena pa na pirmahan ng Memorandum of Understanding dareng niyayaliwang ahensya ng gobyerno at stakeholders para king pamanalakad ng amanuang check-in facility keti King Clark International Airport. Kaya beking mausay ng rang opisyal ng Department of Transport, Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Department of Tourism Region 3, Clark Development Corporation o CDC, Clark International Airport Corporation, LIPAD, SM Supermalls at Premier Central Incorporated and Plaza Premium Lounge CRK. Masweluya, i-President Noel Manangkil ning LIPAD o Luzon International Premier Airport Development Corporation, king proyektong iti nung nukrin, malyari na lang makapag-check-in king SM City Clark, reng pasahero, bayo pa man miras king Clark Airport. Layo ng DOTR, nga pasantingin karanasan dareng magbiyahi king CRK, bang itasing kalidad ng transport system ning bansa at tutugma king global standards. The idea behind a remote check-in is really a practice and standard feature of adopted in other countries, no? And the objective of the Department of Transportation really is to adopt the best practices that we find in our neighbors and other places. So, and ultimately, the remote check-in provides more convenience, accessibility, and affordability for our customers. Panikwanan niya mibuklat ang amanuang check-in facility king SM City Clark ngayon daratang Hunyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Balaw siyang sasaup at mantabe in Pampanga Press Club o PPC, kareng student journalist king pamamye libreng training king pamanyulat balita. Aning istorya ng Patricia Mamangon. Susundo ng Pampanga Press Club o PPC, ang pamamye libreng training kareng student journalists, ang pong advisors daring school paper, kapamilatan ng Basic Journalism Training Program 2024 bilang party ng 75th founding anniversary ng Press Club. Iti ang katlong dake ng Basic Journalism Training, apeni muna ng PPC, keti king Diosdado Macapagal High School, king Barangay Santo Domingo, Balen ng Mexico. Ing award
award-winning reporter ning Sunstar Pampanga ay Ian Ocampo Flora ing megsilbing instructor at tinuro kareng kaya nakang partisipanti king copy reading, editing ang pong pamanyulat headline. Kareng minunang workshop, news writing ang pong photography classes naman ing pesinayan dareng miyembro ning PPC. Kasan metong yaking training program IT ing Department of Education Pampanga Division ang poing Royce Hotel and Casino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Barangay Dao, Siyudad Mabalacat, siyang asahang mitalaka din pekamumunang Barangay Operated Dialysis Center, king Mabiluga Central Luzon. Pakibalwan tayong detalye king report ng Patricia Mamangon. Opisyal na yung pesinayan ng pirmahan ng Memorandum of Agreement o MOA pilatan ng Kapitan Derek D. ng Barangay Dao, Siyudad Mabalacat at rayong opisyalis ng St. Marina Margarita Healthcare Incorporated para king pamanalakad ng Anthony D. D. Memorial Dialysis Center. King phone interview kang Kapitan D, penigobra niyang mibuklat at umpisan ng operasyon ng dialysis center king last quarter ng salukuyang banwa. 14 lang dialysis machines. Reng panikwana na mikanaking center. Nung nukarin, 4 kareti, donasyon mismo. Iba't king pamilya di. Iti kanoy nga kakita parala ng Kapitan D. Bang sopan at antabayanan lareng dialysis patients king karelang lugal. King salukuyan at chula king 97. Reng rehistradong dialysis patients king Barangay Dao. Amangailangan antabe. Iba't king gobyerno. Pag maragol ning Barangay Dao na ing tatalakada pasilidad, ing magsilbing kamumunang Barangay Operated Dialysis Center king Mabilog as Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Alos 5 milyong pesos sa party drugs, akumpiska king Angeles City. Meto nga Pilipina at Chinese national, arestado. Parti ning Porac Public Market, Mesilab. Tansyang danyos, alos 5 milyong pesos. Parula gawang San Fernando, panigobrang i-display king Disneyland. Pag maragula produkto, binida king Amerika. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dili pa rin balitang Kapampangan. Mabot king 4.8 million pesos alaga ng illegal na droga ing may kumpiska king Barangay Malabanyas, Ciudad Angeles nung nukarin at 2 katao ing arestado. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Looking 4.8 milyong pesos sa alaga ng ilegal na droga. Inga kumpiskada rin kapulisan king Barangay Malabanyas, Ciudad Angeles. Inyanggat panapon ng Miyerkules, April 24.
King buy-bust operation apeni muna ning Angeles City Police Drug Enforcement Unit at City Investigation Unit ning Angeles City Police Office o ACPO. May sabat lareng shabu ang pong miyayaliwang klase ning party drugs kalupa ning ecstasy. Adwa katawing inaresto king operasyon. Meto nga 19 anyos sa babae at meto nga Chinese national edad 30 anyos. Merakap lareng adwang suspect king operasyon na kesa king meto nga parking lot king hotel king amanuang barangay. Kinilala na namang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing kimot ning ACPO apani muna ng City Director Colonel Amado Mendoza king pangayaresto dareng suspect at pangakumpiskada reng illegal a droga. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo. Suportado nala ni Angeles City Government ring atletang Angelenyo asumabak king 2024 Central Luzon Regional Athletics Association o CLARA aganapan king Tarlac. Ayon ang istorya ng Patricia Mamangon. Mabilog ang suportang pepakit ng Angeles City Government king pamanimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. para kareng atletang Angelenyos as sumabak para king 2024 Central Luzon Regional Athletics Association o CLARA king Tarlac. Reng atletang maging tubod ng Ciudad Angeles, tinanggap lang sapatos, uniforme, parade polo shirts, jogging pants, hoodies, bags, kopya ang pong travel mattresses. Reng miyembro ng Department of Education Schools Division of Angeles City, kasanmetong ng General Services Office o GSO ng City Government, ing meni muna king distribution dareng sports essential. At sula king apataralang estudyanteng atleta, iba't kareng miyayaliwang sports, reng makyabe king kompetisyon para king CLARA. Aganapan king daratang April 28 hanggang May 2. Ginaransya ng Mayor Lazatin, ing aktibong suporta kareng kayanakang atleta bang pasikanan ning karelang lub lakwas nat ila ing magdala king bandera ning Ciudad Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutok king balen, susuyo. Ikabe, ano nga sabi mo kareng pulis sa Mikitato? Paluwalyang utos ngeni ing PNP, dikil kareng makaltong tattoo dareng paka-uniforme. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Uutos ning liderato ng Philippine National Police o PNP na ilako o tanggalan langan reng visible o makaltong tattoo kareng police. Yan ang pepasyag ng PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo. Katukining pepalwala Memorandum Circular 2024-023 ay napruban niya pang March 29 ning salukuyang banwa. Kabilang kareng tattoo a dapat kanong buran, reng extremist tattoo, ethnically or religiously discriminatory and offensive tattoo, indecent tattoos, racist tattoo, sexist tattoos, ampong tattoos associated to prohibited or unauthorized. Para naman kareng pulis sa ating makaltong tattoo, sinabi ng Fajardo na obligado lareting magsumiting affidavit at enala din ng upaya ang magdagdag pang tattoo king nanumang parti ning karelang katawan indyang pang makasalikot lareti king uniforme. Pamagmasala ning PNP na maluwat da na kanong patupaditi bilang parti ning disiplina at ustong isura dareng pulis inya megbabalayeng PNP na posible lang marap king kasong administratibo reng patunayang salangsang king polisiya. Siguro po sa iba ay ang iisipin, makakaapekto po ba ang isang pulis na sangkatutak po ang kanyang tattoo sa katawan? Remember po, pag kami po ay pumasok sa serbisyo, meron po kaming code of office. Nakalagay po doon, dapat ay i-maintain namin yung isang reputation that speaks well of the organization. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Hindi naman po pilitan ang mag-stay po sa isang organization na being governed based rules and regulations. Samantala, na naman sa cloning memorandum reng ausa na aesthetic tattoos, kalupaning eyebrows, eyeliner, ampong lip
tattoo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pasibayo yang binisita king Ciudad San Fernando ni Senator Amy Marcos. Ban makisan netong king distribusyon ng ayuda para kareng kay Nakang Fernandino. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Pasibayo yang memisita king Ciudad San Fernando Senator Amy Marcos inyang Martes, April 23, bang panimunan ng distribusyon ng pinansyal ayuda para kareng libong kaya Nakang Fernandino lalam ning programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Kaya benening Senador Mayor Vilma Caluag king amanuang programa agenapan king Heroes Hall. Toklula king libong benepisyaryo reng tinanggap pinansyal ayuda mamalagang 3,000 pesos balang metong. Kinilala ng Senador ang programang patupad ng City Government apakinabang nandareng Maracala Fernandinos. Pasalamat naman ni Mayor Caluag king balaw sa suporta ng Senadora lakwas na kareng mangailangan na sektor ng komunidad. Kayag nananiti midakela namang Nutri-Bans kareng benepisyaryo bilang parte ng feeding program ng Senador. Kaya be mo naman Keti, dina City Councilors Brens Gonzales, Reggie David at Rosemary Kalimlim. Parol, San Fernando naman ng Pegmaragol at dinuwang ng Mayor Caluag bilang pasalamat kang Senator Marcos. Talwi ang binisita ng Senadora king San Fernando inyang November 2022. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita king pa magbalikling News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Gat panahon ni Abril 22, inyang siniklab iapi king parti ning pampublikong palengki ning Porac. Nung nuka rin may apektuan laketi renga 20 stalls. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Sa kami na, kung saan yung may sunog, doon kami nanggaling kanina. Pasado alas 4 ningkat panapon inyang Lunes, April 22, inyang megumpisang api kareng temporary stalls ning pampublikong palengke ning Porac. Liklak ning silab, renga 20 stalls king palengke ang magtindang dry goods, kalupa ning sapatos ampong imalan. King interview kang Senior Fire Officer Lumes Lumba ning Bureau of Fire Protection o BFP Porac, eksaktong 6:51 ning bengi, inyang mideklarayang fire out. Tuklo kano king halos 5 milyong pesos sing danyos alikwan ning api. Personal yan namang mintaking lugal ning insidente, Mayor Jing Capil, bang silipan ning sitwasyon dareng stalls at reng bili dareng magtinda.
Pepabalo na naman ning manibala ning Porac Public Market na business as usual king palengke nganing abak ning Martes, April 23. Samantala, salukuyan pa mure ning investigasyon nung nanoing sangkan ning silab. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Para kareng film lovers Ken, pesinayan niya yung premiere event ng 19th edition ng Misong Sen Film Festival o mas kilala king aw sa MES, King University of the Assumption. Ayon ng balita ng Patricia Cruzado. Pesinayan ninyang Martes, April 23, ing premiere showing ning 19th edition ning Misong Sen Film Festival ami kitemang lingkag ketiking Monsignor Serrano Auditorium, ketiking University of the Assumption o UA, king Ciudad San Fernando. Keti, pitulang film entry reng inalbenda reng estudyante at 2 kumbiradong kabalen. Kaya be kareng pelikula king film festival ngayon ing Banwa, ing Balukas, Till You Can't, Simpian, Pila Kapalak, ... Ahon, ang Posalamisim. Ing writer ning pelikulang ... pepakit ing kwento ning metong nga klase ning komplikadong love story. As the writer of the film, it started with me brainstorming kung ano talaga yung kwento na gusto kong i-relive with the audience. And with the theme na lingkag, which is yung about sa paglaya, so I drifted to another topic which is about a love na akala mo secured na pero hindi pa pala. So doon ako kumuha ng inspirasyon. Layo na ning film festival, ing ipakit ing talento daring estudyante ning kursong AB Communication, karasking pamangawang pelikula. As I always say, ang significance talaga ng message to showcase the talent of AB Communication here in UA. And layunin din ng message, maka-inspire pa kami ng maraming passionate filmmakers or aspiring filmmakers, young filmmakers. Samantala, balaos la pamuring papayalbereng 7 pelikula ning Misong Sen Film Festival. Ang tabayanan naman king daratang nga Biyernes, April 26, ing pamamyegalal kareng sinambut kapamilitan ning awards night. Ako po, Patricia Cruzado, para king News Force Pampanga, balitang tuto, king Balen Susuyo. Agpang king COMELEC, mas maging matigik lakanuking proseso ng accreditation para kareng mag-apply a party list para king 2025 midterm elections. Ay ni istoryanong Patricia Mamangon. Target ning Commission on Elections o COMELEC ing mas makuya dalistahan ning party list group sa Bakyabe king May 2025 midterm elections. Agpang kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, burining poll body ing bawasan ning bilang dareng party list groups amilaban-laban king 130 mo magumpisa king ganapan na eleksyon king tuto king Banwa. Bangreng tune mo kanong representante dareng marginalized at underrepresented reng Miyabe. Inyami labas sa May 2022 elections kasi atsula king kabilugan na 177 party list organizations reng mekisan metong. Layo na mo naman kanuning COMELEC king iwasan ning makabang official ballot para king midterm elections. Kaugnayan na niti, magpatupad yung komisyon ning mas matigik panuntunan o regulasyon king accreditation ning bayong party list groups. King salukuyan, agpang kang Garcia at inang medismiss a 130 a petisyon ning registration ibat king migit kumulang aduang dala na aplikante nung nukarin 17 mo reng accredited ibat king kabilugang bilang dareng party list applicants. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Dinina na lang rekognisyon ng Diaryong Punto Central Luzon reng babaeng angat king niyayaliwang larangan kapamilataning Woman of the Year at Business Icons of the Year. Ayon ng istoryanong Patricia Mamangon.
Gelingan dareng babay king komunidad, kinilala at dininang galal. Yaning sentrong layo ning Diaryong Punto Central Luzon, king pamagkilala at pamamierekognasyon kareng piling babay. Aminangat king kanya-kanyang larangan, kapamilataning Woman of the Year at reng Business Icons of the Year. Pesinayin ning awarding ceremony nganing Martes, April 23, king Quest Plus Clark. These women being honored today have not only shattered glass ceilings, but have also paved the way to future generations of women to follow in their footsteps. Magsilbila kanong inspirasyon ring awardees, kareng kaparang babay, ang pong Kapampangan, king karelang pa magpursigi, bang managumpe, king piniling industriya. March din naman ang paglabas namin, yung it's a celebration of women, empowered women. Kaya kung nakikita nyo, lahat ng business icons of the year natin din ay mga babae. No? Tawag nga naman, they empowered and empowering women in various aspects of business and industry. Tinanggap galal bilang Business Icon of the Year for Fashion, ing designer ay Mitch Viray ning Casa Moda. It is such an honor to be recognized as one of the business icons, especially empowering every woman, no, through dressing up and fashion. Fashion is very important because it's very deceiving. The eye of every person are very deceiving. They will judge you through your physical appearance first. So, importante na ayusin natin yung sarili natin at gawin nating maganda. Ing pamuntok na naman ning Giadas Group of Companies ay Lucita Luchi Lozano Antonio, ing Business Icon of the Year for Hospitality. Malaking bagay na re-recognize kami kasi nagiging aware yung mga tao sa paligid natin and na-highlight nila yung mga resto and kakayahan ng mga kababayan. So, to this po, I'm very grateful doon sa binigay nilang Business Icon of the Year Hospitality sa akin. Ing babaeng leader na naman ng GR Bank at presidente ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated ay Elizabeth Carlos Timbol, ing kinilalang Business Icon of the Year for Banking. And then this award will inspire more women to shine, to break glass ceiling in this place, no, to make a lot of more impactful projects for the community. Karas naman king transportasyon, kinilala yang Business Icon of the Year, Iriza Moises, ing presidente at general manager ng Genesis Transport Services. To Punto, the management and staff, I thank you so much for this honor. I am so grateful. And I pray that your paper will help the community in Central Luzon to be more aware of things that are happening in our region. At ing Punto Woman of the Year, Lourdes Josephine Gotianon Yap, ing Vice Chairperson ng Philinvest Development Corporation. Megselbing tubod ng Yap, Carmela Hidalgo Bocanegra, ing Vice President of Sales and Marketing ng Croma Hospitality. Banwang 2007 pa, inyang umpisa ng Diaryong Punto Central Luzon, ing pamamiyadangalan, kareng personalidad, aminangat king niyayaliwang aspeto, kapamilataning minunang galala Man of the Year. Iti kanoing parala ning dyaryo, bang kilalanan la ring Kapampangan ang maraguling impluensya at kontribusyon karasking komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita king pa magbalikling News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Inanunsyo ng Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando ang potensyal ang mass exportation ng parul Fernandino king Amerika. Pakibaluan ng detalye king balita ng Tricia Cruzado. Gayagnan ng flag raising ceremony anyang Lunes, April 22, pegmaragul ng Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando ang potential na mass exportation ng parul Fernandino. Binida ng Caluwag na ang progresong iti, mo makaragdag king global exposure ng cultural product ng San Fernando. Bagkus, maragulya kanong saup king obra at kabiyayan daring Fernandinong lantern makers. Samantala, panig obra niya naman na mikana o mi-display reng parul king niyayalwang Filipino community, Filipino festival at kareng mga ragula theme park king Amerika, kalupan ning Disneyland, ustong mipatupad yung mass exportation. At tatanda na naman na binisita yung babaeng alkalde kang Consul General Edgar Badajos ng Philippine Consulate General king Los Angeles. Nung nuka rin asabi na niti ing kaburyang pasiknangan niyang apisali at pagmaragul ing gawang parul daring Fernandino. Ako po Tricia Cruzado para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, Kimbalen Susuyo. Balaos ing preparasyon ng probinsya ng Zambales king Banwa-Banwang Dinamulag Festival ang magpakit king pakamal king pekamayong mangga king nabilo gayato. Yan ang pegbaragul ng Governor June F. Dane. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. All set na ing probinsya ng Zambales para king selebrasyon ng Dinamulag Festival 2024 king daratang Mayo. Dinitalye at pegmaragol na lang Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. reng makalinyang aktibidad para king banwa-banwang selebrasyon king balitaan talakayan ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter kete king Best Western Plus Metro Clark inyang Miyerkules, April 24. Keti binida na lang ng gobernador reng karelang mangga king Zambales sa pekamayumong mangga king Mabilo Gayato agpang king Guinness Book of World Records. Very obvious naman po na pinakamatamis na mangga ng Zambales at ng manggas sa buong mundo ay sa Zambales. More particularly, yung pinakamatamis sa San Salvador Island sa Masinloc. Pero iba naman yung matamis, iba yung malinamnam, gano'n eh. At sakop yan. Zambales is blessed with that. Kasi yung mga mangga namin sa buong Zambales ay matamis. Meron kaming Dinamulag Festival at ito'y magsisimula that will be second week of May. Kabilang kareng kaganapan king festival in Shoot Fest, Parayawan Agritourism Showcase, Drum and Lyre Competition, Zamba Liwanag Float Parade and Competition, Mountain Bike Challenge, First Provincial Mango Congress, Motocross Challenge, Mango Pick and Pay, Off-Road Challenge, Street Dance Parade and Competition ang pong binibining Zambales Grand Coronation Night. Pepasyag namo namang Ebdane ing karelang programang Green Mango Valley bang pasiknangan pang lakwas ing produksyon ning mangga king lalawigan. Kakaroon tayo ng Green Mango Valley. We would like to convert Zambales into a Green Mango Valley. Lahat ng mga lugar na hindi natatamnan at walang balak na tamnan ng ibang prutas ay tatamnan ng mangga.
But of course, we can realize that siguro 5 to 7 years. King salukuyan at yung king 7,500 na ektarya ing dagol ning plantasyon ning mangga king Zambales asisesenda ring 5,000 ortilano. Inyang 1995 kinilala niya ning Guinness Book of World Records ing ginabulag o Carabao Mango ning Zambales bilang pekamayumong variant ning mangga. Kabang inyang 2013 ing Department of Agriculture naman ing Pepal Tutu na ring mangga ding probinsya ring pekamayumong klase ning mangga king Mabiloga, Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Shoutout naman kareng fans ng grupong Horizons. Binisita yung global boy group ang Horizon King SM City Clark, bampakikitan ring kabalen fans. Silipan tamong may kaganapan, King Report ng Tricia Cruzado. Binisita yung all-Filipino global pop boy group Horizon, keti King SM City Clark para king karelang The Lucky Fan signing event nang inyang milabas sa Biyernes, April 19. Metong yaing SM City Clark kareng lugal aapili ning grupo para king karelang promotion tour. Yes, this is kind of, Clark, Pampanga, these are the SM malls that I really grew up with. This is basically my childhood mall, and this SM has a place in my heart. So I'm just very happy that we Horizon are able to hold the fan sign here and of course be able to perform here in the mall that I know and love. Kaya be din king milyaring fan signing event ting ultimate fun experience na kung no ka rin anchors o ing aus ka ring fans ning grupong Horizon, medinan lang pa mikatago na makalapit king karelang idolo. Samantala, may ka-oportunidad lading ring anchor sa manikwang exclusive merchandise ning Horizon. May buuing Horizon king meto nga survival reality show alag yung Dream Maker inyang 2022. Bubuo kingaman ng grupo ing miyembro adina Vinci, Kim, Kyler, Rayster, Winston, Jeremy, ang poing karelang bunso na Marcos. Ako po Tricia Cruzado para King News Force Pampanga, balitang tutu, Kimbalen susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susuyo. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo
sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.